گوش تران مراغش مهمان نهيال وهبر آهني وتي جنديغنت جدان تي في اتفاق کنگ علمی نائند گدان ٹی وی وتی چاروں کو گوشتاروں کا نہاترہ یک وسیلہ کے درشان آزادی سر یقین دارید و وتی لس محلوں کے اثراتیہ پر نوشتہ کار و خواص سیاسی و مذہبی سروکان ہمایانی جندے زبان و برکنگ موقع و آثراتی دنت گدان ٹی وی ترانورہ کے چاروں کا نام ہے پر مہرین سلام سرباتا شرفند ہر جگہ ہر کجا شاتو گلباتت ما جیڑی تگت کہ گدان ٹی وی ترانورہ کے شتہا جہد کنا کہ ہر ودا کہ مرا واحد برسی کہ گوڑا بلوچستان ہما ایشو کہ بلوچستان تہا بائے گا چاہے مغربی بلوچستان بھی یا کہ مشرقی بزاں ایرانی دست چیر بلوچستان یا کہ پاکستان دست چیر بلوچستان یا کہ نمروز کجام جگہ بلوچانی ہستیں جاور باں گوڑا ہستیں جاورانی سرما کرنٹ ایشوز سر بائدیں یک مراگشی ہما دورانہ بکنا بلہن چکش کے معنی مگندگائیں کہ بلوچستان تہا حق دو تحریک بزن گوادر تحریک کے مجونز کے پاد احتگا آیک حق دو تحریکی حق دو بلوچستان تحریک یہ شکلہ احتگا کہ ایک لس تو گشت کرت کنے کہ ای بلوچ لس محلوم کنی تحریکی بودتگا کہ ایڈون تحریک پیشہ بودتگا بلے پارٹیانی شکلہ بودتگا یا کہ دی جماعتانی شکلہ بودتگا یا اولی تحریک بودتا ہے کہ مخلوقہ وقت یک لیڈری چونتا آر دیما آرتا نو گا پیشیں کہ بعضیں مردمانی خدشات ہیں بعض مردمانی ترس ہیں بعض مردمانی سوال ہیں چست بے گئے کہ مولانا احمد تحریک کمان کا نگائیں آئی تعلق سے جماعت اسلامی آئیں جماعت اسلامی ہے اور بلوچ ریلیشن یا پاکستان کو بلوچ ریلیشن ایک مزن جوستی ایک سوال ہی کہ تحریک تہار وحدہ وانندہ مردمی یا کہ سوشل میڈیا مگندگائیں بعض مردم یہ چیزیں نسر حبر و حال کا نگائیں کہ آیا یہ تحریک باندات چون بھی آیا جماعت اسلامی کو بلوچ یا بلوچ جونز انچو ایمانداریں کہ آ بلوچ ہمیں جیڑو ہمیں مسائلہ منی کیا ہے مولانا اور تگن دیما ایر کرتگا یہ جستانی درگی جگہ حاطرہ یا کہ ہما گپ کے پردہ پشتہ بے گیا یا ہما گپ کے باندہ باں آئینی بابت ورچی ما گپ کن اما تیتران مرا گشت دعوت داتا سینئریں جوان نبشتکاری کہ یک بلوچ جرنلسٹ وجہ عزیز سنگور کہ آئی رما ورچی پدہ دعوت داتا کہ آئی ہستن جاورانی سر آئی مدام نوشتہ کا ہر وحدہ ماندستا کہ بلوچ جرنلسٹانی تحا گیشتر وجہ عزیز سنگوریں کہ مدام دراہیں ٹاپکانی سر اور ہر سر آئی آرٹیکل آئے گئے اور مگندہ گوانا گئے ہیں پمیشکا یہ پدہ مرچی میں منتا گنا کہ آہتا مرچی میں دیوانا وجہ ما تری ایک باری پدہ منتا گنا کہ تو میں دیوانا آہتے مرچی گئے ہستے جاور سر کہ ما گپ کنا گوڑا چونکہ بندات ایش گپ کو کہ ایش بندات کے بوتا چا لسمہ لوکا اور لسمہ لوکا وقت ایک لیڈری چونیتا بعد لیڈر آتا مذہبی لیڈری بوتا نو لاتے سوالا لاتے جوستا شانی رندہ انتر کنا بلے اول تو بحیثیت صحافی یا کہ نشتے کے گراؤنڈ نشتے کے مردم کے لسمہ لوکے پبلک ہوں مزاج نفسیت ہوں زانے ہما زمین حقائق ہوں زانے کہ ضرورت ہنو چیاں تو چی چارے کہ بحیثیت لیڈر تو ہنو مولانا ہدایت الرحمن وقت بحیثیت لیڈر تو چون گندے چون چارے شمسا بچار ما وقت چونہ شخصیت پرستی نے ہما شخصیت پرستی خلاف ہم اور ہمیشہ ہما تحریک جو شخصیت یا ہما تنظیم یا ہما جماعت جو شخصیت پرستی سرا بھئی آ جماعت پاس نئے لی وقت ٹھیک ہے نا آئی وجوہات ایشا کہ شخصیت جو ہستے انچوشیں کہ مرچی شر رہے باندہ خراب بھی باند مرچی شر رہے باندہ خراب بھی تو شخصیت سرا تو ڈیپینڈ کرت نہ کنے تو شخصا را جو ہستے تو آئی کردار سرا گیج کرنے کا پڑی طرح ٹھیک ہے نو شخص کردار چھے تو معاشرے تو کا اما کردار حسابہ آئے را اما حیثیت دے ٹھیک ہے آئی کردار شر رہے جوان ہے آ کردار تو جوان گوشے آئی کردار
Arabe ay kirdar şer ne to arabe bhi şerre mardumi ne. ٹھیک ہے نا انو ادا کا سوال ہے پیدا ہوتا ہے کہ یہ جماعت اسلامیہ چے ایشی تعلق ہے اور مولانا صاحب جو استے ایشی جو ایشی سرا ہمیں پہ میں سوشل میڈیا چیز الگ ہے لیکن ایز اے بحیثیت ہے ما وتی نظر چاہ رہے ٹھیک ہے ماں ایک گوشیں کہ بھائی مولانا صاحب مرچی دور ہے ماں شرا یہ لقب دیا کہ یہ پرامن سرمچارے چیا کہ پرامن سرمچار یہ واسطہ میں شرا گوشاں کہ اسی دستا توپگ نے اصلہ نیستے لیکن ایشی مطالبہ اور ڈیمانڈ چونکہ اما سرمچارانی ڈیمانڈانی آئے صاحبہ نہیں لیکن اسی کہ آئی اچھے مشترکے اور ہمیں پہ میں ڈیمانڈ کرنے گئے جیسے مسنگ پرسن ہے لاپتہ افراد ہے ٹھیک ہے نا اور دیگے چیک پوسٹانی مسئلہ ہے انچے مطالبہ ہے چائنیز ٹرالرانی مطالبہ ہے غیر ملکی ٹرالر مطالبہ ہے سندھ ٹرالرانی مطالبہ ہے تو کچھ کے مقصد اس سے یہ پرامن سرمچارے تو اسی دستہ ہمیں اوڑا کہ توشک کے پرامن سرمچاری اور آل بلوچستان ہمیں تو جنجالانی کے نام کہتے ہیں کہ آدرسانی ڈیمانڈ آنی سر گپ کرنے گئے اوڑا توچی سر پد بے کہ اے بلوچستان تہا وتی نوعیت اولی تحریک ہے نہ یہ وتی اولی تحریک نہیں یہ بھی قدرو تحریک ہے انو تک چیا کہ مولانا یک ویڈیو وائرل بتگا مولانا ایک جاگیا نشتگا واجہ کارانی گنا گپایا اور سخت لہجہ تو کا گپایت اور واپا یک ویڈیو وائرل بتگا کہ سرمچہ گیشیا گشتگا کہ مولانا صاحبہ کے ماں اگر جماعت اسلامی تک مبوط مرچی بن ڈاکٹر اللہ نظر گونا کوایا تھا ٹھیک ہے نا یہ دو ویڈیو انچے ویڈیو تھا وائرل بتا ایشا بلوچ آرا بلوچ قوم آرا اٹریکٹ کو بلوچ قوم دیس بھائی دے ایشی تو کا یک انچے ایک جوانے لیڈرشپ ایک صلاحیت ایک قابلیت ہستے تو بلوچ ادا اشرا پذیرہ یہ لیڈرشپ اچھے ملے اچھا ایشیا چے ساری ہمیں پہ میں قدرو تحریک باز لیتے گا یہ پہ میں لیتے گا کہ ترہ یاد ہے کہ بولے دے تو کا جانے آدمہ یک یرون اور ہمیں نشائے خلافہ جو استے یک مظاہرہ کرتگا واپا آئیے رند مظاہرہ واپا شاید میں نامہ بیال مکنی میر برکت بولے دی انچوشے نا جی او میر برکت بولے دی اور ظریف بی ایس او چیئرمین موجودہ بھی چیئرمین شاید اما ایشان مل کے ایشان جو استے یک تحریک عمودہ شروع کو بلے دیا اور تحریک تو دیس تا پورا مکرانا ہزاروں تعداد مردمہ شریک بو تحریک ادا کے تی بلے دیا چے تربتات تو ہزاروں مردمہ تئی تو کا اچھا اشیا چے ساری پیشہ یہ تحریکہ چے پیشہ یک تحریک ہے یک کے بو کے پاری نہ پیراری یا پیش پیراری یہ ڈنو کا واقعات بوتگا ما جن یاد میں تر نام یاد ہے چوناہا مکرانے ملک ناز ہاں مکرانے چوناہا قصہ اور تحریکانی مکرانے ہمیں رنگ و دروشوں کے سیاسی ہستا آچھا برمش واقعی آچھا بات بدل بونا جی برمش واقعہ بو آٹیما تربت تو کا مردم تواری نہیں تھا چیا کہ امریکہ ڈیتھ اسکواڈ تے مردم تا مردم وتی ترسا لڑزگا مردم اچنا گشتگا جب ہمیں واقعہ ڈنو کے بھی تو ادا جو استے اما جن آدمہ مزاحمت کو ٹھیک ہے نا تو آیا رند جو استے یہ تربتا اسی آواز چس نبو تربتا آواز چس نبو بلکہ نا گوادرے پریس کلب دیوا حسین واڈیلا اور آئی گونا سے چار بچک دگیر تھا آما یہ آواز چس کو اور ایک سوشل میڈیا ایشانی نو دا مردم ہے ایک ویڈیو ویڈیو اچھے جو اس سے یہ برمش والا تحریک چسبو جب برمش والا تحریک چسبو یہ کراچی تک پہلے برمش کمیٹی بھی بنت یہ بھی قدرو تحریک ہے انچو بلیدہ آئی رند وہ بلیدہ والا تحریک لیت یہ بھی قدرو تحریک ہے انچو ایشی مولانا صاحب ہے اسی بھی تحریک لگا ہے یہ بھی قدرو تحریک ہے یہ مطلب استے کوئی شنہ تنظیمی ڈانچہ نیستے
ये अंचो मतलब आला था इंशाल्लाह पैदा करता No, और शख्सियत पैदा करता तो अनु अब ये शख्सियत है तो आम्ही तहरीक जंदे बाबत मंत्र जसकी तो अंचो कुछ गए थे बस तक आणि तो मिसाल दाता ब्रह्मश्वा कियाची बाद और बोले दे कि आप यक यक सरहाला निसर या जंजाला निसर बूतगा के मनशियात है दूमी पर यक्के आई पमिशका आ मुर्तालास बूतगा कि आप बंद बूतगा नो ए शरक के मौलाना फर्ज के तहरीक ज़रूरता ए शो हम तो कुछ के खुद तहरीक भले इसी कमो आगम ब्रह्मश्वा किया बूता सिर्फ एक कातलान तक बूता डेथ स्क्वाड बूता या वो बुलेद बूता मनशियात तक बूता मैं भी हमें वजह चे आज जल्दी पता बंद बूता या आ तहरीक जन थलास बूता अन्नी भले ये अंचिश डिमांडा मौलाना साहब एर करता कि शाना अख्तर मेंगला हूँ कर तो फौज का शिबू तो मर्द जिला दौड़ देता हूँ हमें डिमांड आना मतलब नवाब अकबर खाना हूँ करता हमें डिमांड नहीं कि मौलाना नु गप्पा करने गए ಕೂಡ ಈ ಡಿಮಾಂಡನಿ ಪೂರ ಕನಗೆ ಖಾತರ ತೋನುಚಿ ಉಶೆ ಈ ತಹರೀಕ್ ತಕ್ ಕುಜಾರೋ ಇಶಿ ಬಾಂದಾತ್ ಚೂಂಬಿ ಗುಮಿ ಡಿಮಾಂಡ ಅವಾರ विचार ये माँ वंगा पता भी तरह कुछ है ये कुदरत तरीके ये एक शख्सियत पर मुनसर है ठीक है ना इसी विचार कोई भी तहरीक अली या कोई भी तहरीकत पुश्ता एक तंजीमी ढांचा है भी ठीक है इसी कोई तंजीमी ढांचा नेस्ते माँ मिसाल दया कराची आयदा अल्ताफ हुसैन MQ मचे मजदर जमातों ने आई भी तंजीमी ढांचा नेस्ता कायदे तहरीकत बाकी जो हस्ते हमा तंजीमी कैबिनेट नेस्ता आमा टेमा स्टेब्लिशमेंट आयरा आउट को आओ खत्म बु ठीक है कोई कैबिनेट नेस्ता कोई सदर नेस्ता कोई सेक्रेटरी जनरल नेस्ता कोई काउंसिल का हमा जनरल काउंसिल नेस्ता एच नेस्ता तंजीमी ढांचा ना आईन नेस्ता ना कुछ बिचार हर तंजीम अली तंजीम सिर्फ शख्स से बुनियादा डिपेंड न का बाद मौलाना वगैरह बंद बेकना तरीका कह नहीं तो तंजीमी ढांचा इशरा तैयार करने लूटी नु तंजीमी ढांचा इशरा चों तैयार करने लूटी आई वास्ता बाकायदा इशरा कैबिनेट ऐलान करने पड़ी आई वास्ता इशरा बाकायदा कानून बनाने पड़ी ताकि सदर अगर गिरे मौलाना को शगाएं तो सरपंच कि मौलाना को शगाएं कि मावा जमात इस्लामी है मर्दमिया ऑलरेडी पार्टी तास्ता जमात इस्लामी हूँ या कुदो इलाका नहीं था पेशावर एक इस्लामाबाद बलूचिस्तान तहरीक गप्पी जता कुड़ा तोचे उसे बांधा ते रोज मौलाना जमात इस्लामी मर्दम भी या कि मा सोर बंदर बलोच चुके पीसर में क्वेश्चन करते का पर अन्य व जमात इस्लामी इंटरेस्ट हंसता है इसी था तो सरपंच में कि पूछते किस ना 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 मसला मां दिगी गप्पे करने का मां बलूचिस्तान अगदो तहरीक गप्पा करने का जमात इस्लामी ये डिमांड कदी न कायदे तंजीम जमात इस्लामी हमेशा गप्पा का मजबूत मरकज और मुल्ला आई बरक से मुल्ला अमा गप्पा करने गए जो जमात इस्लामी पॉलिसी यानी गोना आ कुजा रो तसादम करने गए ठीक है ना नु मुल्ला ये तहरीका ये डिमांड चो बुर्त का इसी वजह से तंजीमी ढांचा लूटी तंजीमी ढांचा ये पेम लूटी जो मात्र एक मिसाल दिया अनु पारी या पेरारी वाजा यूसुफ मस्ती का ना एक अलग तंजीमी अच्छे ताल्लुकदारी सदर भी एक तंजीमी ठीक है आई है ऐसे बलोच मुत्तेदा मास कराची का जोड़ को बलायन थे ठीक है आई तो का इसी सज्जे बलोच राज कराची है मर्दुमाना लौटाए ता पीपल्स पार्टी है तो का लाते नेशनल पार्टी है तो का लाते BNP है तो का लाते स्टूडेंट सजना लौटाए भाई एक कैबिनेट है और वती यक यक तंजीमे ढांचा बलायन थे कि भाई मारा ये तंजीम अर्का शुमा बेबे वती पार्टी ने तो का मना आई वास्ता नहीं ठीक है कसे पीपल्स पार्टी भी कसे कम्युनिस्ट पार्टी भी कसे नेशनल पार्टी भी कसे BNP भी मना इसी को वास्ता नहीं से लेकिन ये प्लेटफॉर्म जो होते हैं ये बिल्कुल आमा प्लेटफॉर्म है सिर्फ बलोच इश्यू सरा गप्पा का और इशरा इलेक्शन गुना कारण नहीं हर का होती तंजीम वापस की वती बिदारी ये तंजीम एक महाज है शुमा महाज शिकला दबे आए और बाज तहरीक शरल्लत अल्लगाए और अनु बैरिया टाउन है तकरीबन इसी आमा हिसाब बदमाशी बुता आ बदमाशी मुत्तेदा माजा दाश्ता नु मुल्लायरा भी अंचे महाजे अंचे अमे इशी करा जो एक से फार्मूला असते यूसुफ मस्तिकाने फार्मूला असते ये माँ गुशी के इशारा बुजूरी अमे मुत्तेदा माजा यूसुफ वाजा यूसुफ मस्तिकाने को गप बेका मुत्तेदा माज जो कराची तक महदूद है इसी हमें बलूचिस्तान अकदो तहरीक है या बलोच अकदो तहरीक भी का इशरा
मतलब इसे इशरा सिंध और बलूचिस्तान बलूच हर जगह निश्ता चे सिंधा कराचिया लियारिया मल्लीरा चाक्स पे ठीक है आ अच्छा आ ये सज्जे एक माजी शिकला ये बिहारी और आई वास्ता जो उसते ये वाजा बस्ती का निशर शर मशवरा दात को भी करत का और एक तंजीमी ढांचा भी बनी और तंजीमी ढांचा हिसाब आई कानून आइन सज्जे भी बना मनी कला ये तहरीक अल्ली आज तोची तो विषय विवक्षमती सवाल ಮತ್ತೆ ಕಮ್ಮು ಅವಿ ಗಪ್ಪ ಕಮ್ಮು ಕಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟರ್ ಕಮ್ಮು पचरे तचके में सर चारों सर पर चुना यकी वैसे के मौलाना साहब ऑलरेडी एक सियासी जमायती वाबस्ता या अहदेदार हैं हंसते वती पार्टी था तई कुछ के मतलब ऐसे चाहिए कि आया ये बलूच तहरीकी कि बलूच लस महलू की तहरीकी ये पार्टी नहीं इशरा सोशल एक्टिविस्ट बड़ा या कि सोशल अदारा नहीं बड़ा दुराहे पार्टी नहीं मर्दुम इसी था बहरबूत कुर्त पे करना या कि एक गैर सियासी तहरीकी भी कि गैर पार्लिमानी भी ऐसा सरबरा ये मौलाना पे कहा तो हमें का पक मुतच का वो माँ ये गुशा के एक मुत्तहदा माज बनता बलूच मुत्तहदा माज कराची बनता आई तो का मुख्तलिफ पार्टियां नहीं मर्दमानी यक जो से माज है ठीक है ये भी हमें पूरा सिंध और बलूचिस्तान ने सताया यक महाज बिबलाइनी तश्कील बिदा ठीक है आई वास्ता ये अस्ते अरका स्वती पार्टी अच्छा मौलाना वती जमात इस्लामी अभी भी आई कोई इशू नहीं लेकिन ये हर पार्टी अच्छा हलक भी ये माज ये एक अलायंस से भी अलायंस से भी या ठीक है ना अर्कावत अच्छा इलेक्शन है इशरा वास्ता में भाई ठीक है इलेक्शन अगर रहो गुड़ा हस्ते जंग जंजाल भाई गुड़ा पार्टी नहीं मसला भाई कार भाई ये महाजा बिल्कुल सेपरेट भी का ये महाजारा बिल्कुल गैर सियासी भी का लेकिन पार्टियां नहीं होना आना पाबंद बका के शुमा होती पार्टियां एल दे मुल्ला भी होती पार्टियां भी जमात इस्लामी आई कोई इशू नहीं लेकिन इसी सरबरा भी और दू में इसी सरपरस्ती आला वाजा यूसुफ बस्तिकान पे में मर्दमर कनक बैग लूटी ठीक है इसी वास्ता हुसैन वाडेला भी बुजुरी इसी वास्ता बरकता भी बुजुरी इसी वास्ता गुलजार दोस्ता भी बुजुरी इसी वास्ता जो नेशनल पार्टी बीएनपी अर्ची मर्दुमा आयना भी बुजुरी ठीक है हमारा जो सरपद भी मुल्ला ठीक है ना आया चेरान इसी कैबिनेट भी बनी एक कानून भी बनी लाए भी बनी पर्चा के मुल्ला वही का ये तहरीक अल्लाह कुर्त ना का और ना ये तहरीक नहीं ली चो तंजीमी ढांचा है अगर कोई तहरीक नहीं ली ना मुमकिन है बाद में मुल्ला बंद पे करने होना चाहिए क्या तहरीक लेनी मौलाना साहब मन गस्तगे में चना जो कुछ के तो असेंबली रहे न रही है वती प्रोग्राम तो मुश्ता कि तई नेक्स्ट शी भी नु आ पार्टी पाबंद है पार्टी रो दे के अल्टरनेटिव दे मर्दम नहीं बदली के मौलाना साहब अच्छे इधर पे और पार्टी वो हतमन लूटी के मौलाना साहब असेंबली बरोत हैं गुड़ा असेंबली मौलाना साहब जिंदे में जो ऐसा कि मां असेंबली रही हमें गप्पा जनी ए हतर रही कि मां चौकी तरह गप्पा जनगा का इदारे तक गप्पा जनी गप गिश्तर ताकतवर व पावरफुल बनते हैं और मौलाना साहब तो सरपद बे के बांधत रोज हमी जोज के हस्ता ईशा जमात इस्लामी या मौलाना साहब पा मर्दमाना या मी ईशन एज ए सियासी टूल इस्तेमाल भी करना तो पता असेंबली एक शे पे बदल भी दिया विचार एमपी एमएनए बने के कोई हैसियत नहीं ठीक है ना में से कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है ठीक है मौलाना साहबारा कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा ठीक है तो मौलाना साहबारा ये जहन तो का तैयार करने वो तरह के भाई मानी जमात इस्लामी बिल्ले एमपी एमएनए कसे भी माँ हिमायत भी पिकनी आई वह सच्ची भी पिकनी लेकिन मौलाना इकरे मजने को में बलोच को में सरपरस्ती मिली एमपी एमएनए करने के वास्ते आवतरा छे वतरा वास्ते का आओ एमपी एमएनए इकरे मजने मनी काला जो इज्जत जो मौलाना अन्नू मिलता एमपी एमएनए ने मिनिस्टर ना कसरा इज्जत न मिलता चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान भी आ इज्जत ने मौलाना हस्ते आ इज्जत अगर कयादत सरबराही हस्ते एमपी एमएनए बन गए नहीं हस्ते तो मौलाना भी ये चीजें ख्याल करने के लूटी कि भाई मना जो बलोच राजा जो इज्जत दाता मा इज्जत है ख्याला भी कनी आ इज्जत आरा मजरू मकनी तो मनी ख्याला ये एमपी एमएनए वास्ता बन गए वास्ता मौलाना मसूची मौलाना मंतरा अभी मुझे देखे जस्ती करना कि शे जुदा कमो हम ई जोन्स के चला गए कि अनु तो नाम गेता के बलूचिस्तान था अनु हालात बदला पेशे हालात नया मतलब अनु तो गिंदगा है कि मखलूकात पादा था
توچی سر پد بے کہ ہمیں جزانی جند وقت چی میسج دے گا یا کہ آیا کومپرست کے چرچ پارٹی ہستا ادھر فیلا یا کنچی پارٹی بھی کہ غیر پارلیمانی بھی بلے زمین سر بھی نندی تو رائٹ سے نہیں گپا بھی جاؤں توچی سر پد بے ہمیں جزانی جند وقت ہما میسج سی دے گا مخلوقات رہا یا بلوچستان رہا. نہ مطلب ہے پارلیمانی ضروری نہیں کہ تو پارلیمانی سیاست بھی کریں تو ٹھیک ہے نا تو غیر پارلیمانی بھی سیاست کرت کرنے پارلیمنٹ تو ایک مزنی چیز ہے وتی جائے کے ہستے لیکن پارلیمنٹ واسطہ ہما آلریڈی یہ کار کنے گئے پارٹی آئی تو نیشنل پارٹی ہے بی این پی ہے جماعت اسلامی ہے جے یو آئی آپ پارلیمانی سیاست عوام بھی بی این پی عوامی ہے آپ پارلیمانی سیاست کنے گئے ٹھیک ہے نا پارلیمنٹ بھی ایک شرح جو ہستے ایک پلیٹ فارم ہے ماں گپا نہ کرنے ماں یہ تحریک کے حوالے ہے گپا یہ تحریک آرا چل گئے واسطہ تنظیمی ڈھانچہ لوٹی ادروائز یہ مولانا تنظیمی ڈھانچہ نہ دا باندھا مولانا یہ قدرو تحریک ہے منی نظرہ یہ نیل لی یہ حسابہ نیل لی شرح دائق پڑی ادروائز تحریک مستقبل نیست ہے شرح سراج لکی آئے گا چی پد اسی یک دیگر روخیزو پدا مستی خان آتی شر بعضی حد تک ریکور کو بلے انگتا یک خدشات مخلوقاتانی تہا پیدا بوتا قوم پرستانی تہا یا تو گوشت کرت کنا یک عاملس مخلوقات تہا کہ آیا ایک چو مذہبی بڑی چیزیں آرگو پابند کنا علاقہ تا تالان کنا نبو گئے تو چی سر پد بھی ہو تو ایک مذہبی ایجنڈا ہے دیما برک بے گا نہیں ہمیں خدشات چی حد تک راستہ جماعت اسلامی سرا ویسے بھی جو استے ٹرسٹ و ناکام بلوچ نا آئی وجہ ہے کہ جماعت اسلامی جو منصورہ جو ہیڈ کوارٹر ہے لاہور ہے آئی تانا بانا سچے جیسے پنڈی ہے گیٹ نمبر 4 ملی ٹھیک ہے آئی پالیسی میکر ہوتا نشتے گا ٹھیک ہے اور یک زمانیہ یہ بعض مزنے سیاسی جماعتیں بھی بوتا اور اسی تو کا نظریاتی بھی مردم بوتے گا پڑھا لکھا بھی مردم بوتے گا لیکن اشرا چونکہ جب گیٹ نمبر 4 سرکارہ اشرا کشمیر دا تو پاپ افغانستان ابھی کم میں انگوام کار کوشاں ٹھیک ہے نا تو ایشی دستہ کتاب درت یہ ساری باز علمی مردم بوتے گا وانوں کی مردم بوتے گا لیکن جب ایشی دستہ اصلاحات تو یہ شنی توکا جو سے اما پولیٹیکل انصر جو سے ختم بو تو یہ بالکل اما ملیٹنسی نمگشتہ کشمیر تو کا تو پچارے دا لیکن ایشی معاملات نہیں تو کا کشمیر تو کا ایشانی معاملات تو کا واپا معاسزے تو کا جو استے یہ استے یہ جماعت جو استے پورا پاکستان تو کا معاسزے تو کا یہ جماعت بالکل جو سے پذیرہ ایشرا نہیں استے یہ یک مطلب ہمیں بسمج کے یک میڈل کلاس ایک جماعت بنتا ٹھیک ہے نا نو ادا جماعت اسلامی سراج الحق کے آئے گئے سراج الحق کا بھی جا ادا آت سراج الحق کا بھی جو استے ادا بجائے کہ بلوچستان گپو جاتے لیکن بعض انچے گپے جاتے کہ آیا یہ شرح یہ تحریک کر رہا ہے کم میں تگی تاثر داد ٹھیک ہے نا آئی اودا انڈیا گپ جا بھائی انڈیا گپا تو منصور ہے بیچا نا لاور منصور ہے ہیڈ کوارٹر ہے چند کلومیٹر تی بارڈر ملی تو اودا گپا بیچا نا انڈیا ہے گوادرا چے بارڈر ملی چھے گوادرا تانا بانا ملنا چھے بھائی تائی لاور رشتہ داری ہے نا انڈیا مردمانی گرا بلوچ کوئی خونی رشتہ نہیں نا آوانی خونی رشتہ ہستے امر سنگھ ہے جو رنجیت سنگھ ہے جو ہستے آئی مت سمجھ جاتا آونی سر فخر کرنا آئی ہیرو ہے بلوچانی ہیرو تو نہیں لاور تو کہ منصور دیما لگتا بلکہ مطلب منصور دیما مراد کے ہم لاورا لگتا واگا بارڈر کا دور نہیں کرتار پوری کا دور نہیں یہ گپا مودا بھی جا تو ادا ایشی کمیں گپ جات تو یہ کمیں بلوچ کمیں کانشیس بوتا ہے مسئلہ ہے سرا کمیں مولانا ہے جو استے سرا مزید ساریہ تنقید بہ گئے سوشل میڈیا مزید تنقید بو کہ یہ صورتحال تو استے یہ بوتا سانگور صاحب چون مطلب دیگه جستی کنه که امی جونز که مولانا قیادت تا چه امی تحریک کے درخت ایک تو کچھ کت کرنے کے ایک تاریخی تحریکی بوتا اور چلا گئے ہنگت دیمار ہو گئے بڑا جماعت اسلامی جند جماعت اسلامی پارٹی
مولانا تحریک ران وقت توچی سرپد بے کہ وقت کچھ ہم چمچ چار گئے تیشی رچے نظر چاری آیا نہیں خیال چی جماعت اسلامی تاوتو کی گپوں بچار شمسا معاہدہ کراچی رشتے نا ادا کراچی ہے تو کا ایشانی جو ہستے ادارہ نورا کے نا جو سجے سنگت میں رو گائے کے منی کرا بھی کھایا رہا ہم بھی کدی کدی اسائنمنٹ رانی سے رہیں کھائی ایشانی ادا جماعت اسلامی ہے تقریباً یہ سندھ ایک پارٹ ہے کراچی ایک پارٹ ہے ایشانی مذہب تو ماں اکثر بیشتر ملا بارے گپ جتا تو آونا منا یک کنچی تاثر داتا اچھا ایشا تنظیمی طور پر اشرا ہون تو کون گیا لیکن اب ایسا یار عزیز صاحب دیکھیں نا یہ اس سے جو ہے مولانا صاحب کے جو تحریک چل رہی ہے اس سے جو ہے انڈین میڈیا میں اچالا جا رہا ہے یہ وہ مطلب اسے یہ پہ میں گپ کن گیا نا تو گوشے کا مقصد اسے کہ بھائی جماعت اسلامی اسی اچھے کچھ نہیں جماعت اسلامی بالکل اچھے کچھ نہیں جماعت اسلامی معاشا نہ کچھ گیا بھائی چاہے بھائی انڈیا میڈیا کہیں چاہے بی بی سی بھی ادھر آئے گئے ادھر وائس آف امریکہ بھی آئے گئے ادھر دنیا میڈیا آئے گئے رائٹر بھی آئے گئے اے پی آئے گئے سچی آئے گئے مولانا صرف آئی اچھا ریلیٹ مکا نا نو اگر انڈیا آئی دشمنی کشگی انڈیا وتی دشمنی بے کشی لیکن مولانا آئی ریلیٹ شما چیا کنے شما تچکی گپا بکنے نا منافقت مکنے نا ماں ہمیں گشتا شما منافقت مکنے نا تو گوشے کے مقصد سے مولانا جو ڈیمانڈ مولانا ڈیمانڈ بالکل جو استے جماعت اسلامی انو یہ دور ڈیمانڈ جماعت اسلامی بالکل اگینسٹ ہو گیا اور جماعت وقت بھی پریشانی شنتو کا لیکن ملا رہ گشتنک نا نو چونکہ ملا وقت یک انچے وتی صلاحیت چھے ملا یک انچے یک شخصیت پیدا بو ملا یک انچے وتی کردارہ چھے یک لیڈرشپ پہ پیدا کو نو ملا را جو استے جماعت اسلامی ضرورت نہیں مرچی جماعت اسلامی اور ملا ضرورت ہے نو یہ فیصلہ نو ملا رکھنے کی اور جماعت اسلامیہ کرنے کی ٹھیک ہے نا دو اناراج کرنے کی دو بس فیصلہ ہمیشہ ہی دستے جی شرفندہ چکشم اشکن گئے تھے وجہ عزیز سنگر یا گپے من دوست بود کے آگو شگائیں کہ کجام پارٹی بھی یا کہ آرگنائزیشن بھی آتنا وحدان دیمج شد کرت نکان یا دیمج جنزت کرت نکان تاکہ آوتی آرا ایک ڈسپلن مضبوط ڈسپلن مضبوط منشور نبی تھیں پمش کا بازیں خودرو تحریک بوتگاں یا جونس بوتگاں احلاس بوتگاں ما امید کرنا کہ حق دو بلوچستان تحریک کے آئیے کماشیہ وجہ مولانا ہدایت الرحمن صاحب کا نگائیں آئی شرح گمری چگی وحدے علمی رہ بندانی سرا دیما پہ بارتو شرح یک بلوچ قومے یک قومی جونزے جوڑ بکن تو یک قومی پجاری جہتا وتی جندے پرسنلٹی یا وتی بستارہ چاگر دیتا زندگ بیمانی امی وڑکے ہستے